u saradnji sa Generalnim sekretarijatom i Ministarstvom energetike mi smo za vikend imali jednu vanrednu aktivnost, a to je da je u toplani Bajina Bašta došla do poremećaja zbog lošeg kvaliteta uvoznog mazuta, pa došlo je do kvara pumpi i mi smo hitno u ponedeljak ujutru, već u 8 su bile cisterne postavljene u rafineriji Pančevo, isporučili 100 tona mazuta za opštinu Bajina Bašta, za toplanu, tako da je odmah bilo i regulisano grejanje i vrlo brzo smo rešili problem grejanja u Bajinoj Bašti. Od prošlog sastanka potvrđen je zaključak u štaba za vanredne situacije 16. januara na sednici Vlade, a zaključak se odnosi za nadoknadu štete za male kućne aparate i belu tehniku za opštine gde je proglašena vanredna situacija. Već se krenulo u realizaciju tog zaključka, tako da u Moravičkom okrugu imamo i to Mali Zvornik, Loznica, Lučani, Vladimirci i Krupanj. Svugde su formirane komisije za popis i procenu štete. Takođe su otvorene telefonske linije gde građani mogu da prijavljuju nastalu štetu. Grad Loznica je otvorio i podračun za donacije, tako da mogu da se uplaćuju u finansijskom iznosu donacije, a otvoreno je i prihvatni centar gde može i pomoć u robi ako postoje donatori koji hoće u robi, kad je u pitanju bela tehnika i mali kućni aparati, ko hoće da donira, otvoren je taj prihvatni centar gde to može da se prihvati.